Party ingka sing sini dear student rok sini buskang ni 2020 madhyamik exam tai 12 exam rnai ni tongnai rok norni bagai norni exam ni routine sapakya tini ingka sini 1 tarik Januari 2020 sini 2019 thangai 2020 tini no sapakya friends rok tai joto student rok norongni obosor kaham nongthing ang nayo bono party ingka sing sini TBS sini website thang kana sini exam routine mannai madhyamik tai 12 ni sini madhyamik ni all new syllabus new pattern tai all syllabus old pattern madrasa alim madrasa fazil ni tai 12 ni joto arts science bebak routine rekha omongkha website to pharising nailai sini routine sini madhyamik ni puila new syllabus ni no sungnai lainai student rok naidin rok ketai kaisa norok sanam musungo norok o channel ni bisingtui norok no ang motamuti jara porikha motamuti pass thangmana jatke nong no suggestion rnai madhyamik ni tai 12 ni koyekta subject arts group ni ar education ni je statistical mathematics tongmar nun khlairnai tai madhyamik ni mathematics khairnai norok o channel ni bisingtui naina musung ke helma musung ke subscribe khaina di channel no ingka sing phari ko routine nailai sinai sini puila madhyamik ni new syllabus tai new pattern ni nailai sini exam sengnai 3 March 2020 ni simi omongka Tuesday Mongolbar English subject nai exam hingke 12 ta ni simi 3 ta 15 jorang nai friend chong tai student dok naidi 3 March ong ga sini first language Bengali Hindi tai kokborok tai Mizu jarab kokborok tongnai rong kokborok Bengali tongnai rong Bengali omobot 12 ta ni simi 3 ta 15 jora ar 12 tarik March 2020 o dinongka social science ngangke duita session ke engo puila history tai political science 12 ta ni simi 1.5 ta jorang nai geography tai economics ngangke 1.5 ta ni simi 3 ta 15 jorang nai আর পরে 16 মার্চ নাইদি 16 মার্চ ngangke Monday science ngai biology first session ngai 12 ta ni simi 1 ta jora আর পরে physics tai chemistry ngai 1 ta ni simi 3 ta 15 jora আর পরে 21 মার্চ ngangke শনিবার অঙ্ক ngai mathematics 12 ta ni simi 3 ta 15 jora nge sing sini ul syllabus tai ul pattern ni bu sing nalainai ul pattern tai ul syllabus mane tamo singau nalainai ul pattern tai ul amongke sini first language jodi nini Bengali tongke Bengali English ke English jodi Hindi ke Hindi kokbor jodi romdi singi to bisibag English first language ingya sing English second language se romdi sin to bisibag kokbor no bango 12 ta ni simi 3 ta pm আর পরে 7 মার্চ ও দিনব ইংলিশ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নাই আর রমদে 12 মার্চ সঙ্গে ম্যাথমেটিক্স নাই অমংকাঙ্কে নাইদি 16 মার্চ সঙ্গে হিস্টোরি অমংকা হিস্টোরি জিওগ্রাফি আলাদা ক 12 টা সিমি 3 15 21 তারিখ অঙ্কাঙ্কে শনিবার জিওগ্রাফি অম নাইদি আর পরে 24 মার্চ ফিজিক্যাল সায়েন্স আর পরে 27 মার্চ সঙ্গে life science history geography life science physics science omong ka sagak agini ul syllabus ngke sing oboni yagulo sing tabung nainai 12 ni nainai naidi sini 12 ni ngkai sini 2 march ni simi sengnai sini 12 english subject nai ar pore 5 march 5 tarik 5 মাস অমংকে বুধবার বৃহস্পতিবার ক্লাইও থার্সডে বেঙ্গলি কে বেঙ্গলি নি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যদি হিন্দি কে হিন্দি কবর কে কংব্রক মিজু কে মিজু অম্ব 12 টা তো 3 টা 15 জরাং নাই 11 মার্চ সংনাই ওয়েডনেসডে কেমিস্ট্রি তংহে কেমিস্ট্রি পলিটিক্যাল সায়েন্স তংহে পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিয়োলজি যে তংমানি অমংকা 11 মার্চ আপরে 14 মার্চ সংনাই শনিবার business study tongke business study education tongke education physics ke physics o jago ar pore oro to science commerce arts bebung mil hoi bla bagai 17 march ong ngeng nai accountancy tongke accountancy biology tongke biology history tongke history ar tinta rusak o jago ar pore 20 march ong ke jodi mathematics tonghanke mathematics philosophy tongke philosophy 20 march 23 march nai de monday সংস্কৃত তংকে সংস্কৃত স্ট্যাটিক্স তংকে স্ট্যাটিক্স আর পরে 25 মার্চ নিনি যদি ইকোনমিক্স তংকে ইকোনমিক্স সাবজেক্ট আর পরে 27 তারিখ মার্চ গাঙ্গে সাইকোলজি
omo ke psychology time hingke bebong na ekoi student dok na de romde sini 28 March ngake nini language Arabic ni tongo kaisa haike music tongo kaisa omo ka shonibar kelayo 28 March apro 30 March 2020 Monday mo geography tongke ni geography arpore 31 March 2020 Tuesday kelayo home management tongke ni home management tai nursing ni arpore nutrition tongke nutrition omongka nong ni exam routine engkai norok exam kaham kere di engkai exam kaham kere wei jate pass khai di ar norok kuno saimana musungka oselani bising tui norong ni suggestion ba question important ba koyekta mathematics rok ni confusion otong hakin norok oselani bising tui help khaimano o channel bai kwrwngjak onek experienced teacher tongo school phwrwngui tongo tabu bo running am hai teacher rok tongo relation engkai norok ni bagui omo exam routine engkai norok ni tai bisi somai kirika tai 2 mas tini bai romui se tai 2 mas engkai norok 2 mas o kaham ke poridi pass ongnai ase kuno kutuk ya tabuk ni exam rok engkai norok kharoi porikha engkai haina pass ongnai mark kaham mani pass khaidi obo nangnayo teisa jotono bisi ketal ni hamba yaphari o jaga no thaka।